Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayos! Inuwar mo manon, dito tricycle mo, badong. Why, te pabulog ko manan kay ni Boy. Di mat adda ordinansa ni Kapitan dito'y barangay tayo. Nga niya. May parit ka dagiti ubing akaskin ni Boy, ti agmotorsiklaw. Nagado dita nga bingag mutmutar. Naa. Mabalin ka di buludak manan ti motorsiklom, tataba daw. Ay kito na. Amom laki dito agmutar. Di buludan. Amok kat no nagbisbisiklita pa yun. Kabisadom nga rodin ati agbalansay no kasta. Un ato taba daw. Isong awan pagdanagan nyo kanyak. Kat papanam kumangay, Boy. Kas iti sigod. Agmutura ka mapanag-eskwela. Di kagdanag. Siyak ti makam mo. Nay, asino di limabas nga ubing nga nakamotorsikla? Ni Boy dayjay. Boy tinagan na. Ha? Nagpartak ti pa nagpataray na iti motorsikla. Kasla tumahitayab. Kastamot nga minti aramid dagiti agtutubaw. Gaputad da motorsikludan. Nagpasikat nan. Ay, wen nga rod Tirigat na. No adda madung parda di taalugan ti sabalay. Mas dawak man ka dagiti naganak dagita nga ubeng. Ta itulok da ti kastangar aramidin dagiti anak da. Nga rod amoda mo ti ordinansa dito'y barangay. Impluensyan nakit niya dagiti pada nang agtutubong agmotorsiklaw. Ay, wen nga rod kwarog. Kinapudno na. Sa nga polo da amin nga adda motor na. Yay, nagadudan. Ay parikot maday ta apari ba dong? Ipabulod na ti motor na. Ay, tirigat na. May sa nga ubing ti mangar aramat iti motorsiklo na. Wan garan. Kasla saan alaklakayan ni pare badong. Ay, Uray mat dagiti daduma di ta anaganak. Itulok da dagiti anak da. dagita mo't anagan ta baybayan da dagiti anak da. Tidakas na. Awan sa pay ti kumpleto a papeles ti motorcycle da. Ay, dakal a violation day ta Minor di edad pa ila dagita. Kastapay. Ay, awan pa'y driver's license da. Kat kasanungay dayta, inteng. Nalaing da nga ag motorcycle. Ngam di damot ammo ti may papan iti road regulations ako na da iti English. Ay, makuna a parental negligence to daytan No dadakas a mapasama ka dagiti anak da, di basol da. Ba daw, nga pengay nga ipalubos yung mating agmotorsiklo ni Bawi kat ubing pang. Ay nakwaraw, saan lang mit ani Boy, ti adda motorsiklo na dita. Amo yung mati ordinansa tayo dito barangay. May parit nga agmotorsiklo dagiti ubeng. Ay uray man no kasta. No awan mo ti agtiltile, wala man. Anya? Ibagam kanya angkal mo nga inteng. Tiliwin nan ni Boy. Ha? Sana mang ipatungpal iti ordinansa nga awan mo ti agtilew. Di ni pare inting nga raw, timang tiliw ka na kwada. Yay. Kastate ko na ni pare badong ka. Unang ka. Ay. No katyo ka na, tiliwon yun ni Bawi kan dagiti kakaduana. Ay, naglukon. Imbis abagbagaan na ni Boy. Win nga raw. Ay, una yun ni pare badong. No nalakala ko taya ramidak iti terms and condition dayta a pare badaw. Tapno saan atila sa sawana. Apay ngay, awan met ni Boy nga imay nang isubli iti motorsiklaw. Uwin nga rod. Amangan no sa dinula ditan tinang ipanan na iti motorsiklaw. Apay nga ngagpaysaw. Kita awan ti papeles da dya motor. Saan mga rungag parparang jay tawag matangak. Amangan mo no tinakaw dan da dya motorsiklaw. Ay sapay ko maatasaan. Tapno iyag namut lang ti papilis na. Apay nga men, ta impabulod mo pa'y laang. Ay namadi mo lang no sana maus-usar.
Ha? Jak mo mausar, tadamit di kompleto ti papilis na nga usaray. Di mo nakikita ni Boy. Awan pa imod paray. Sa painalan na di motorsiklo. Lukas ta. Iso di nakita da. Napan kano iji sa bali a barangay. Anya? Nagiinom na kano iji ka nabartang. Kakadwa na kano dagiti kakaeskwela na. Ha? Imparada dati motorsiklom iti iti kalsada. Ay sus. Naturog dalatan iti tenggat kalsada. Ay sus. Ha, paingay. Ay naimbag. Awan tinagkandak iti patrolling iti di Arabi ay. Ay, paray. Tanwa da. Sigurado ang nakita idadag iti pulis. Ay, wala niya. Saan laday ta? Di man itulok ko, no pabupabuludan, dagiti ubing nga agmotor. Di mo nga min mapanbulbuludan ti motorsiklo ni apong mo abadong. Kumaa, kaya't kung aron ti makasursuro nga agmotor na nakagawan. Ah, Kinapudno na. Kaya't nagitinagan na kanyak tapno makaadalak ka no. iso nga itulok damat ang mapanmubuludan ti motorsiklo ni kabadong. Wen, isong awan pagdanagan nyo kanyak, tamo daday ta. Ay kat iso no dayta ti kayat dagiti dadakkel maw. Uray to pa'y ni tatabado, kat di nakpawilan nga agmotor. Kun may sa, tapno na bibiitak ka no ang makadanon iji eskwilaan may. Mabalin samot ang mga ladagiti ubing iti student permit. Ah. Tapno legal met ati pa nagsursuro da nga ang motorcycle. Unbit. That is for learning purposes only. Ah, aywan anya. Masapol, nga dakadwada ang mangisuro kadakwada. Hindi boy launay. Agmay sangag motor. Ah, Jak kayat. Nga adapay dua wano talo nga back rider. Badi no maminsan. ay manungamin ayat agbalin a back rider kuma integ. Rumbangkat may salaang. Ah, Makamuda iti biyag da. Total. Amuda met no nya ti ordinansa. Aw, abdahi tamanan ni Bawi. ay sos, nagpardas ti panagpataray na iti motor. Numuna takas lakam kamatin na ti angin iti panagpataray na. Ay na, ay, ang mga numadungpar na ti tricycle maw. Ha? Ay, aday tan. Ay sos, ay sos, nagpardas! Ay na,Ag-overtaken na aw. ah, ay, Saus! ay dungparang! Parang! Ay, sus kamit Bawi. Imbis kumamot nga agin inayad ka nga main. Suray, Chief Kwarog. Suray. Nagsardeng ka kumaa. Hangam nagpataray ka kitni na pagiwang-giwang iti sintro ti kalsada. Pasikat ka pa ito, nag-overtake ka. Ha? Kwa? Agyaman ka Tasan ka nagrabiyan. Ay, Chief Kwarog. Jay. kasta unay anerbis ko itayon. Ah? Ay, kunaklaki, tinok kanibusan namon nga ubeng. Dinasayaan, mapan mo kitaan ni Boy ijay balayda. Di kagdanag. Isublinan tumot lang, ti motorsiklo, tuyeng. Ay, madanaganak nga raw. Ang mga nutila masursur-surnan a lugar. Anya? Delikadaw. Tala magayam maturturong da. Umadadayuda magayam. Sana bali magkiday, tadayo dito, iti opisina ti LTO, ako na da. Di kag sigsigurado ba daw? Ura da violation, saan mo't lang agtiliw da kwaraw kan parenteng, nga agpapanpay no may sa apules. Anya? Talaga? Anya tinapasamak dito'y pare. Tagdabag ka pa lang, kit kita am tinapasamak. Jak amo nga nakadungpar gayam ni Boy pare. Impabulod mo ti motor mo. So adwa kaya ang makaswan. Anya? Ay, sana mabalin na pare. Na! Hapay ko maakaraman na ngay. Dagiti lang dadakkel na ti agbayad. Ay sana mabalay dahi ta rason mo. Ay, nukasta, tulungan na kami nga rod pare.
Na, agaramit kayo iti violation nyo, agpatulong ka. Pangasim ka di pare. Ay, urayam dagiti pulis. Anya nga minti naramid mo. Tapi asaan mo ngayon, sublikan niyak ti motor, boy. Napasubok ngamin kadagiti babarkada ka nagpasyar. Ay na, kasanuta pa yan nga Kwa, In-report na tagaya man ni parenteng iti may sa pulis. ha? Ti just kimo ta parenteng. Madanaganak. Ay di kag danag. Agtiliw ayam iti pulis iti kasto ya violation. Mabuto nga. Ay agtala ka man boy. No si kanto mo nga men. Tila papapananyaw. Sorry tata. Sana na maulit. Ay, matikawak. Tatabadong uno ang kalbadong tiawag ni Boy. San ngamin apudno akaanakan ni Badong ni Boy, Kapitan. Anya? Nagamamu dalaeng gapu iti motorsiklo abulbuludan na. Ay, isumo ilagayam anas sakit tinakam ni Pari Badaw. Kasano? Nadagsan ti violation ni Boy. Ay. Makigudwa pa'y ni Badong. Ay, day takait. Kasanuma ngamin ka impabulod ng tumutay motor na. Oh, Kunak man no awan ti mabalin nga agtiliw ditaw, Kapitan. awan nga. Apay nagkuna. Ningarod Badong. Ay, apay kit din asaan ngay. No, madiputize damit ngagtiliw. Ah, madiputize ko nam, Kapitan. Anya ngay mo day ka. Kahit nasawan, napuintaran kas may sa adiputay. Ah, anya ngay manende ta deputy. Ito nagdagulit ka. Awanay. Natiliw kami tuyang. Kunak tumang amin adi kag sigsiguradaw. Kunak no ordinansa lang dayan ni parenteng. Nga awan agtilaw. Anya, Ada magayam. Ay sinalbag. nagkunang amin ayakan ka. Ay sinalbag kayo din di kasto abiyag tuyang. Iso asi ka ba daw? Agbalbaliw kan. Awan ka no pagbayad dagiti naganak ni Bawi tataba daw. Anya. Iswasi ka ti agbayad iti multayaw. Ay nagkarumitin da kita. Siya umitin amin ti agbayad. Kataganos ka Ay salbag ti kasto ya. Agbabawi ako araw. Awanan ti mabalin mau. Nalpasan ti amin. Ni nanto mga minam mo ta. Glise jay loko aboy. Kasano ko mga amunay. Kat awan pa'y seminar na. Taminor di idat kat nga raud. Si kantumit nga main. Pinabulo dami ti motorsiklaw. Kat amom nga ubeng. Nagbayad akin ni Kwarag. Agmultaak. Ma-impound pa ito motor ko paray. Ay, mabalin pa'y maibalod ka Pangasim ka di paray. Tulungan na mo na. Ay, awan may tulong ko tabason mo matlaang. Kaya't ko lang mati makatulong ka ni Boy paray. Tadayo ti pagadalan da. Amo nga da ordinansa ama iparit dagiti ubing ag motor. Paray. Inton maminsan, no kayat mo ti makatulong, itulod mo langan iti pagadalan da. Makita pa sumbrek da. Oh. Hun paray. Saan nakasta nga ipabulod mo latan ti motor mo? Di mo mo. No, narasok dagiti agtutubo ita. Ay, pakawanan na ko maparay. Itak lang nga makaamires. Ay, pagbabawiak ang naladaway. Ay natatabadong. Saan ngamin amabalin alabsingin nyo ti ordinansa di ta baranggayo. Tapno awan to ti agbalin aparikot nyo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingan.